ngang bata hanse babi uza lagi ne babi min kai kauge ai lata kauge sawa long gi lata mafam je ape pambiu na babi maya lekai ngasi tang taratruk ha manga 2018 gi uzala scheme gi matang da bank fund constituency gi manung saliba mafam je komla khong maya lekai ko deida khoi gi beneficiary ha betare khoi victim ha betare khoi gi uzala gi matang da babi de gi paisa khara lobi gre na hai khoi honorable deputy speaker da hai ba post direct yong na ba khoi magi department nominee lakse ba khoi na pau se yam sum na collected to bane babi sa na ta pau tambio kya lo gi ba do sangwa lo kre rang je sound dan je rang magi meeting chapa kan sida lupa sangwa uzala gya se pi ne da na hoi adu gi meeting chapa kan sida lupa sangwa si lo kre sangwa si lo ma matung da mantri MLA kanu sina romindon sina haire paisa lo wi yaro haire ngana onai bana law porok podo mafam du da adu habe da gi akhoi na ngasi nongalaga mangona paisa haibane adai du da moina sembi chongbi bai lo bane ye noi da chen ba pot se akhoi noi da thadra manate adagi block tagi laiba mi hungka pala ko da ai saruk pi gi bani na aduga ai gi akhoi gi housing loan gi phangba se asigi ID number si pi daga smai mai taugi hairaga aina moi da haiba hoi anda chen bi ri ba chong bi ri ba mayam si gi tawbani hai ado ibungo nangna lawon thoga su yang khai ji ma sa ma si ma sel bagi waru bagi lo ado lupa sangwa ma ti hamandra habda khanaraga lai ado hujiki babi uzala ji pangbi da bangara no pangjare punna mi kya gi no ma na lo ji babi ado di mi lausama mangi mi magi adagi lausama mi magi ne sawa kom lata gi ne adagi lausama aying bi gi ne adagi makaron da su mogi watlongi lawe hai madu koina thiru yadre udre ayunis leitre ko akhoi gi ahum ji ma di taseng na ma victim je oire babi ne ko ado hujik se akhoi kamal sari on haban jo honjara ge ko akhoi ken da gi ma mapu ni paisa ja han da ba yaroi aina hairu ne haba matam da hairu nang tongning thabu to jo hai o yam phare tem kana ne ki member di maming du kam ta gopan kawe gopan wat kya gi no one number 2 kano jigi mafam moi gi komla khong mai lekai wat number 2 gi member ko mana lo gi bane bu ko o yam nungai jare babi ado kaman sari sigi pot sa khoi yorani ko ado horen akhoi honorable call back to honjara ke dum akhoi ayo buga daga magi honorable man natraga su magi person secretary or su go adpr robol ku su dare yorani ado yaraga de ja akhoi babi gi ming ro ai em ta haijage babi ming ke ba saugra phom latta akhoi gi babi jidagi hai ba khoi ngarang ujala gi matang da paisa ka khongat ki bagi matang ni hai ba paisa si yam thuna khoi deputy speaker yojara ge aduga paisa si babi sa de yongna ba khoi kano hona jage babi thagat sari mai sengna bi bagi da